Mayam Bukrumzari Domning Biribus Impact News ni I Joyshree Usham Impact News ki Manung Hutna Taram Nokchari. Ngasi ako ni puzariba topic asi delisting any Kuki tribes. Thadaw in P Manipur na hojik Manipur da presence rule laktringai mangoy na Manipur gi governor ga unaraga sigi any Kuki tribes na Manipur gi scheduled tribes list yaribas is regi delist obina ba na hana high krabani aduga handak inauna Thadaw in P Manipur amadi the Maite Alliance anina pulap punjanduna hojik Ministry of Tribal Affairs ta Manipur gi ST list gi any Kuki tribes hariba masije lokthok pinaba hana admaina appeal tawrakli masi miyam na khangnare ado Manipur da any Kuki tribes and hapsalam basi hojik delist tawthok pataragadi Manipur da lairiba charang naba Manipuri conflict mas raise the peace purakpada ingthaba purakpada mateng oigadoribra aduga Manipur da lairiba indigenous community singi mogi phangpham tokba hak constitution na piriba hak asi Pangbada mateng oigadoribra atokpa mapandagi sangakpa singna benefit miyam chadun laibasi Manipur gi indigenous community singi oiba benefit singasi masigi listagi lokthokhiba taragadi ngak senba safeguard tawba ngamgadoribra habado khmiyam khangmina shi ngasigi discussion asida sarugabirba khogi panelist na ahaki right makta election biri oza Ningombam Bhupenda advocate the High Court of Manipur oza butaran mokchari may thamu election biri oza a Mobi senior journalist Oza Bustaram Mokchari, and on my extreme right, Lengshin Biri, Oza Dhanabir Laishram, social scientist. Oza Butaram Mokchari. Oza Ngasigi discussion of Doctor Basi Ahan Bada, Oza Dhanabir Lakchagi. Oza Hozik, Thadaw in P Manipur Amadi, the Maite Alliance, Anina Pulapna Smina Memorandum of Pisanduna Smina Wakala Kano, appeal to Glibase. Masi any Kuki tribes, or in short, KT Haribase. Masi Akoina historically young Pomatamda Hariba demands, Masi legally Adum Chumbra historically Kamaito Bogeozagi Motambi. Joyshree Sigise Ani Tadoga, the gay Mategi Kanosina Pulaga, Piri Pose, Yamtina, Jumina, Lowiago. Adugi Sorapama background of Tamzageva. 1951, the any Lusai Havane, the any Naga Havane, any Kuki Havane Tanameva. Tambazi Smina Labazima Sigi Matung the 1956 the Tongan Nakoi Kambuze, we Kangup se, Masi Kumapanze Tame, Dumatung the Moy Homolo Tokreba. I the Kanglo in a how keep Gen Naga at we Tankula de Jiru Kom Quating and Smile Lize. See Kambuz in this minus minor Tongan Lakreba. At the Sigi Lakpasi Chatara Pusina, Matamdu the 29 Kataniko, Masi 34 Nidana. Adubu 2003 da hani 29 ji mathakta kharamne tarawne pongmene yauraga any Kuki ji ga yaksalaga di khoi 30 ga 3 mu leigreba adagi 2012 da mate yawbadagi 34 leineba adu maitei pang pulaga pulamna leiji 36 ni dana sigi sida kaidobugi any Kuki ji hapsal leino masi hapsal lapodagi kari problem leige ene yengba kanda khoina yam interesting we masala ise khogi any Kuki tribe habasida mitop singji loinaba accommodate to we abai khudong chaba phangeba kamaina phangge da ngasagi tongan leijariba se thado oiro ma roiro simte oiro paite oiro gangte oiro hauki oiro kiggen oiro mizo oiro lusa oiro wife oiro jo oiro sum leijari do adumaina leiba somneju se kabui gi oigera tangkhul gi oigera anal gi oigera adegi angami semazu leiko khoise ade maung maram adegi anal sothel langkan gaina aimol ade paumai gain leriba mayam jingse sumaina tongan sumaina legra kanda di magi distinct oiba clan du na piba horedana aduna moizina scheduled tribe oina chinga kanda da facilities mayam phangmudu di thoidona problem na traba aduda asagi lokthokraba any Kuki ji 2003 dagi hapsal lepasi dagi di problem ji akoina problem ji leitabra na khanba ani problem jam chong leiba kaino da moisi 2011 gi census da 28500 oi ado hojiti adum yamamani amna ko aidi kuire dana ko awda sida inong nobo mayamna ju thengna biram ne khaleina 2021 gi khun masing khalapagi thiba kanda 9,066 henkalize kun 9,066 henkalize akhoi state matam du government di recognize to ga di hai gidana ado masi se
kanoje tampak ta dine hana 587 leramdagi 544 lei khara handeba kun handeba aduga jiri deju 77 leramdagi 58 leiba handeba aduga naga gi ju except Tamengonga khoi gi senapati ga natana atai di loi handeba ada handaraga moine am henkalise masida se khoina sum thamjaning medago asi kudamoina sigi henkaliba jingji krai krai da henkali no ina mu yenkanda kangpokpi da kun 304 henkaleba adagi chochampur da di 200 ka 81 henkaleba adagi chandel da 100 ka 5 henkaleba ado sigi keno da di tenopal da di 13 henkali pulap sina 966 henkat baji haiba jaga jing je henkalaga ate de henkatri je sida masing ji yam henkale haibam di isam samna dum khange dana doza hojiki oza de khangjaning baje 29 hanale madi hojiki mayam pujala 30 29 is 1956 grouping to the my like re adu matungda atopa khara mu hapsala hojing 36 manipur labor group se ado za dei khangjaning baje hojik any Kuki tribe ki manung da challaga lairi baje hojiki group se da yaw da basing je karam kamba clan no masi khara moi jam yame di chorapa khoina yengba kanda Kuki gi surname piri je sida chote habam yawre ko khoina language spelling lalamaju ai ko ali chongthu habam yawre adagi hoi mat namte have lady adi kwani adi kwaitring gaina ko adi kyangte gaina adi ngate pautu rentei adagi bangchia jongte adagi phamai adagi ralte gaina lady ba simyam jingse sagi han bi ko potu di yaudi dana okay no one ever moise Kuki clan namagi manung de leba pot neba ada hanagi recognition people de si group si yaudi dana ada simi am jilo accommodate torok toi neba hoji any Kuki sida ada si ji tawbuji sai khun hinka baji di khara phariba kyang pharak ta ge da 2023 gi September gi tang 23 dana akoi gi Kuki hills na lay na Kuki hills lay na akoi gi khulakpa 260 na soi toraga Scheduled Tribe Commission, National Scheduled Tribe Commission, the Pidana. See the Mogi signatory Wariba, since the Nagagi Chip Kumapan is so Shagi, Taramoni, yes, Iran Tokibido. At the Konang the Sare do the Kangi, at some lady would do some lady Paba. Kun Maming Hong Pagumba, they get the Atopa Reserve Forest Kumba, couldn't tabam talked about the Tasala Pagumba, Singumazina, some Masing Yam Pazina Karinoda, Yamna Chawa problem more. Ada adugi si neba thadona Kuki supremacy na moi tholise hanagi hojiki recognize toroba kangbu mayam jing du nataba any Kuki tribe sida mapandagi changpa mayam jing jina khoi Manipur da sense of living together laitaba sense of belongingness laitaba adu Manipur gi magi idea of Manipur sekudamoina magi geographical reality political reality adagidi economic reality adugo social relationship reality ji matam chang na laga leibse understand torgo leibudu de ne sense of living together lermise adugi du lei tramnina khaidok pagi khotok pagi tongan ba wa me am laga common interest ama khogi iramdam da leitabse so long as lamdam ama da common interest leitingai di conflict ti adum leine ba keno da conflict is atai na te ba akhoi nangai ga tina bada nangna pamduga ina pamduga manadradi oloi sa khoi ni khanani na adai di apamdu chamana lega de khoi ni sana china na dum thabak tongminani dana ala sigi common interest si leitabasi state amada khwai digi maru oi ba shanti oina yam progress oina yang na strengthen da basi so long as akhoi myam jina common interest le kan da ne ba aduni myam na common political aspiration ga haise adugi posi sauna sinar pagi mami tabdu ne ba duda thado gumbasidi ngasagi 1951 duda thado oise dum yam hena magi recognition piu matamda hosiki 1956 daga di dum 29 piu do moidi yawramni 51 daga di moidi mamang da jam leiramni aduga hojik me amna Kuki ni ha Kuki zoni ga ha ba moidi nati ha ko moigi kangup sida khwai dagi masing yam ba moine ba adu moina sigi stanji lorei Masagi Manipur ki idea of Manipur understand tawjaba adegi sense of living together leiba ade Manipur sida moi sense of belongingness leijaba ima leipangni kaina khanjabagi potu yawbugi neba adu yawdaba mayam ama smai changpasina anobu watho oidana shanti leitadana khatna chainadana hana sunadana
adai laibo yam thibasina khwai dagi victim oigasi thadau ne ba akoina khangdaba kuki ne na happy ro bata khwai dagi victim oigasi moi ne ba aduga atei jing du kya si pontre adune oza hojik esi question je hange taram ne akoina landmark si ki ba victim sing maming sing je yeng tar di oza nang haki mamang da haibi ki ba clan surname yam si amu yaw da ba ku taw yaw da ne aduna thadau gi moi gi thadau impina su hajai dina clan ji da khwai dagi lan ji da ba khoi ji victim oi ga nai do asumi thadau clan da yaw thadau jam chawe akoi gi kuki war of independence na ngasi haijali je haijin ba hai ba hai ga dra ahan ba da si je puthor kana thadau gal na puthore ba thadau gi lan na aduda thadau lan oradi kuki yaw dre aina khanar padigi kuki rebellion mo hai bne ba okay ado oza adudi ahoina naga gi da su tangkhul naga paumai naga rongmai naga hejan leibis maina kuki haiba wahi je thadau kuki smain lakadori bra natraga kuki haiba nomenclature zidi kari kamain taw adu gi do apamana hape pamdabana tue ada koi manipur context yam nungai baje Joyshree akoi gi aina naga won baje aina kuki won baje khudong chaba yenga onam jam yawi ba haibadi kuki yam marakta aina naga khunnam tare ne adu adum naga ne kuki ne hajin ba kaino da irang tholakanda moi protection jam wat pa the same thing adu naga ta da kuki lebasing ju naga ni ga hajin musu leba akoina se ko moiro koireng oiro chiru oiro tara oiro ko adegidi kharam oiro mui myam jingse naga ni ju hai da bi kuki ni ju hai da bi adegi yamjeda bani na khoidi kuki ju nate naga ju nate ga hai ju hingam jeda bi ada khudong chaba yenga moi dum torga lebagi yam wa film da ju dum moi ji lebjane adubu amubo ro kuki ha ju lebnate naga da ha ju lebnate nomenclature ni british na sembi bani ko magi linguistic kano ji da pullaga adubu sida kitang akhoina yengbada yara isina hairiba kuki hariba nationality ki moi gi ethnic plural canvas hai masi naga haraga naganization tawba kuki haraga kukiization tawji my political aspiration du lakanda se tongan bal lama seninga di my definite territory ma change nationality ma change common nationality ma ko adu government le kanda ne ba union territory gara state gara le doi se adu di ai lama ma demarcation taw changi dana adane ba du lamni gai tawnari je adu ga sai same nationality ma kuki haraga kuki jo haraga ma yamji kuki jo ni gaina haiba somle ju naga gi haraga moi nagization tawrei je matam yam changna jani moisi tawkanda manipuri haraga loina samba poto manipuri dei khaidong ningbani na oining daba adu maidei na di manipuri naga manipuri kuki aina dum kauction ba manipuri maitei pangan gaina ko manipuri ju manipuri nindra manipur da leibani na aduna sumaina lakhe poni na hoji moina claim toriba akhoigi state ki cabinet na sune anirak 2018 da amu 2023 da amuksu any kuki tribe se lokthok kadone na high grab neba ahoji bo lokthok tana lei dana ko ada masidi khoigi kari hai dong no nagi national tribal commission gi moi gi delhi gi thaujan da lere aduga aseng madi moi hai jam chumme di hoji thoibo wathok langthok problem ori myam je moi je lokthok padane hari myam je accommodate to bunga moi aduga scheduled tribe ki facilities myam ju phangaroi adai di moi ju mitop ne khanga ga di detection torga detain torga deport torgradi wathok de kya oidong mandre manipur da lemina ningba manipur nungsiba kangbu ngakta lerega di problem di worodena aduni moi thamise mai thamjage first round thank you oza mathang wanga se ha oza Bhupenda lakjage oza 1956 da mai 29 the grouping remind tawraga hozik ATK any Kuki tribe AKT je lothokre hairi adu 2003 da congress ki lenga ki matamda masi muka list hapsal la habisi so is the oza de khangjaning base magi group mayam layam basi masi gi categorization je torok warak padagi sumaina list se amu hapsalak pa oigidori bra so is ka thamya si akhoi gi ngasai gi congress BJP wafum natna any tribe ama ST lists insert tawba natraga lokthokpa haibase parliament gi mathau neba aram the article 342 akhoi gi constitution yam clearly on iriba adubu parliament de yogdringai da state to gi consultation with the respective state through their governor adudagi lai haira at the end of the parliament ki final say ne masida supreme court oigera or any high court oigera community any tribal
mabu ST list jalanba natraga jalandaba haibasidi even akoigi Supreme Court or High Court na ngamdeba aduna parliament khaktana ngambani na state ki chief minister amana natraga state ki cabinet recommend tawe haiduna so hojibukda maite ST matamamda risang kasing na CM oiramba matamda somewhere in 1981 aduda thagibda adugi matungda adum hojibuk maite ST do parliament approve tawudreba admain tawdana Assam dagi jo 6 different OBCs ama Assam dagi recommend tawraga hojibuk parliament finally mo approve tawraktre haibli through akoigi ek ama pass tawre hairaga aduna akoina matam dugi state government na thakiba natraga thakidaba thawa hairaga mu thakidaba natraga thakraga kharamna thaganu ni yetpa that is a different point aside adu hojik any mizo lusai su yauri any Kuki tribe su yauri aduda hojik hairiba wafam si akoina any haiba wahai sidagi ne any haiba wahi si karigidamakta yauram mino sineba any haiba sigi mahutta magi specific oiba magi tribe maming adu area hairaga madu either insert tawramba ma natraga delete tawramba ama natrabada any haiba wahi sidi anyone haiba gi sense am loin pusan greba aduna any hairaga de ngasagi specific description do lairatramina now the larger issue is kamdauna kramain tawdana matamda any se yauram mino sineba kam matamam da hana yauram dre haire initially marak ta mu yauram mi amuk lokthokhi amuk hapchali sumai sum tawraga lakpa case kharsu leire adu hairiba sing si akoina hojiki the issue is hojik mi khara Myanmar rom dei change haigera Burma rom dei lake akoigi Bangladesh dei lake haigera Nepal rom dei lake haigera Bharat masanata ba Bharat Manipur dei lai hairga schedule caste on kiba schedule tribe on kiba mayam su yaunar bayai aduna sigi detection asi makoina lakpa matam sida sigum community sigi mamingda under the garb of the name of this community sida moise ST se pairga Bharat masa on gharga IS oi kiba natraga bhole pakpa mayam ama tho maneba aduna hojik se kramain toge haiba matam sida benefit phangre IST ocean gre MP MLA di oi kiba yai yarom bayai that's the point aside ado hairi basi karidai thokigi haiba matamjira first illegal foreigner mayamam sangaga detect ta huda bagjema that is one more point another point sina illegal foreigners edum sangi atotopa state so Delhi su leidi illegal foreigners adigi atotopa Gujarat su lei adubu hairi ba akogi Manipur da hajiki any haiba wahi sida tribe kharada any Kuki tribe any Mizo Lusai tribe have akogi adjoining states Meghalaya da khangde Assam da khangde Nagaland da khangde moi da su khar thengnai base maramdi hajiki hairiba Meghalaya adagi Nagaland haisi Assam gi state gi same khiba state singsina adu but the larger issue is akoina haijari si any haiba wai si loktho noin hapning iba specific oiba community or the tribal group to hapo haibane ado hajik any se akoina Manipur dagi khak loktho ena khallaseba aduna argument obi why not from Nagaland why not from Meghalaya why not from Assam ado akoi gi concern sidi haje khoi ni yeng ado se parliament ne ba hajik tor ko se samna harbada maite ST gi schedule tribe demand committee ni am kallab gi timing du da matam du gi MP Dr Mainana lead taroga Dr Manmohan Singh unaba chatle haidi maite ST se happy you haidan 2013 adu happy you haibagi ne admain tawdana happy ga no masi delete tawbiyo haibasi parliament ni mathau ne aduna MP sing sigi mathau lei Manipur de kare MP ahum sing sina masi makoine pressure tawre haraga parliament sida masi gi group sidi masi gi akoi gi ST list gi lokthok pasi mathau ta habasi parliament khaktana tawrakada ba thabok nina akoi gi MP sing sina makoina move taw ma darkar ta hai maramdi haji kana gumna ai se pendre masi aina phangadu hak si moina phangre haidana high court na traga supreme court constitutional court ta masi gi any Kuki tribe na traga any Mizo Lusai tribe lokthok haina chatpada yara roi maramdi adugi supreme court or high court ki mogi jurisdiction leite maramdi it is purely for the parliament to decide never sigi da makta union tribal minister no even prime minister president of India masabung na sunga moy maramdi presidential order same ruse parliament through an act of law never aduna president of India na ai lok thok charage haibu tu yaroiba aduna parliament gi mathau darkar tai parliament khaktana neba
सिदी आर्टिकल 342 द फजना यावदना लैरबने अदुना अखोइना तौब यारिसे ओय गवर्नर दा अदिगी ट्राइबल मिनिस्टर दा चीफ बा चीफ मिनिस्टर अदि स्टेट की रिकमेंडेशन जो 2 टाइम्स लौग्रे है अखोइना ताजु पाउडा बट स्टेट की करी एक्चुअली करी वर्डिंग नो कंटेंट्स ऑफ द कॉपी ऑफ द स्टेट कैबिनेट की अखोइ डिसीजन दुदे अखोइ जबु हाइबदी सो फार हजे अखोइ उद्री लेरमबदी याय लेरमगनी ना थाजी अदुबु मखोइना डिसीजन लौरगसु मणिपुर असेंबली ने फन रेजोल्यूशन पास तौरसु मणिपुर की गवर्नर ओके यंगजनगनी नत्रगा यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने यंगजनगनी हायरबु नत्रगा यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ना मणिपुर सरकार दा लेटर इरबु जस्ट लाइक मणिपुर यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स खोई की दियोराजी ना मतमदु द डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर ओइबा मतमदु की मणिपुर की गवर्नमेंट इरक लेटर से मणिपुर की मैटे एसटी की सुमाय ना तो मतांग नोय करी करी ओपिनियन लई हाइदना और माइन दौदना सिदसु सिगुम मी खरा लाए सिगुम ट्राइब से लौथो हाइदना लाई नोय करी करी स्टेट की करी ओपिनियन लई हाइब सिदी महुसाने अदु हाय हायरग इवन स्टेट गवर्नमेंट कैबिनेट डिसीजन थाई हायुनसु इवन प्राइम मिनिस्टर ने यूनियन कैबिनेट ने डिसीजन लौरबुदा पार्लियामेंट पास तौद्रगदी थ्रू एन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अदु नत्रगदी यारोबा मरमदी कनागुंबा मैटे एसटी ओइबद संग प्रोसेस तो पार्लियामेंट अदुमाइना तौदना एनी कुकी ट्राइब एनी मिजो लुसाई ट्राइब लौथोकपदसु सेम प्रोसेस ने अदुना पार्लियामेंट सी यावदब सुया यारोबा इवन पार्लियामेंट दा मसीजे मागी लौथोकपगी दा याबा यादबगी मतंग से करी करी कनो सी दे याबा यादब सिंगी माइकेदगी थोलकदब इशू सिंग जे कके ओइबगे लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लिकेशन कुम लाकनी मस लौथोकदबना फगनी काइना हायरकदोइ जाल अदुदि नाउ अल्टीमेटली पार्लियामेंट हाइबसिदी हजि मणिपुर प्रेसिडेंट रूल थमजे कनानानो होय यूनियन कैबिनेट ननी बट अल्टीमेटली पार्लियामेंट ना रेजोल्यूशन पास तौय पार्लियामेंट डिसाइड्स इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन ने इन सम सेंस अदुबु मागी क्राइटेरिया मयाम लाइक क्राइटेरिया फुलफिल तौब खतनी क्राइटेरिया फुलफिल तौब तौदबा मतना एसटी ओइद्रिबा हजिकी हाइरिबा कंडीशन सिदना हजिक लाइबा आर्गुमेंट से करिदैनो हाइबा मतम सिदा एनी हाइबा वाहि से यावरकपदगिने एनी हाइबा वाहि सिदी यामना आर्बिट्ररी ओइबा एनीवन कैन कम एंड जॉइन एनीवन कैन बिकम हाइबगी सेंस amna लोइ बोहलेबा अदु एनी हाइबा वाहि सिदगिनेबा मोय हाइबदी स्पेसिफिक ओइबा अखोइना पर्टिकुलर अखोइगी ट्राइबल कम्युनिटी नत्रगा एसटी की लिस्ट चनबा serial number 1 da yaugera 5 da yaugera 12 da yaugera moi any specific oibad logtho haiba nateba any haiba se prefix torokpadagi masina mayam ama loina changhal e aduga moi da free da loina ba akoi gi bharat ki nagarik oihalaga makoi da loina ba subidha phangale haiba gi sense ta ne adubu akoi the right process ti akoi khoi gi leidiba mp ahum sina kanna pressure to bundraga le aduga union cabinet da pass tawle haraga मसी लौथोक्तब यादी है मसी पार्लियामेंट खक्तने नत्रगदी मैटे एसटी की डिमांड दौना सुम अखोई डिलीट तौना सुम तारना लेरगदी ओइररोइबा मैटे एसटी सु फंगनबा अदुगा मखोइसु एसटी लिस्ट की लौथोकपा मरमदी सोमदना हापकदबा मैटे एसटी न हापतदना लेरे लौथोकदबा सिंगसिना लौथोक्तदना लेरे अदुना मसीगी दमक्ता क्वाइदगी हेन मेजर रोल लौबदुइसी अखोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नती पार्लियामेंट है पार्लियामेंट दी अखोई दमक्ता एमपी लेरिबा अदो अखोई एमपी अहुम खक्तनदी यारोइबा अखोई एमपी अहुम दुना प्राइम मिनिस्टर दा यूनियन कैबिनेट दा अतो अतोपा ओपोजिशन वगैरह रूलिंग वगैरह एमपी मयाम अमगी लोबी तो बम संगे मरमदी इट्स ऑल अबाउट हमदे पार्लियामेंट पास तौगदबनिना सो अल्टीमेटली इट लाइज विद द पार्लियामेंट अदना पार्लियामेंट दा अखोई मूव तौबा प्रेशर पीबम संगे एमपी मयाम सिदा अदुना यारगदी अखोई मैटे एसटी ओहनबी हाइबसे मन इंडिया दे लेब एमपी सिंगसिदा अखोइना लेटर इबीब सुमाइन तौदना सिगी एनी कुकी ट्राइब्स एनी मिजो लुसाई ट्राइब्स अखोइना लौथोक से हायरगदी भारत त लेब एमपी सिंगसिदा लेटर इसनबा मसी अखोइ लौथोक पियो मरमदि पार्लियामेंट खक्तन ने लौथोक पे यारगदोसे अदुना अखोइना अखोइगी सहयोग सपोर्ट दरकार लई हाइदना दैट विल बी द राइट स्टेप Okay, thank you, Oza. Thank you, Wahanga se hak Oza Mobi lak chage Oza Oziki magi process ti Oza Bhupenda na zuyam sang thambire phazana thambire parliament da tawgadabani haibse ado hozik thado inpi Manipur na smaina mogi dima lak chabase mogi indigenous community of Manipur aduga smaina tongana lakpasina chamamna phole mayam hairibase Saisa Oza Ahogi Manipur gi crisis siga yeng pomatam dadi ngasagi Oza Dhanabir zo haibire hoziki khwaidagi victim orebadi mogi thadau tribe ki mising na oire hairi ado masizina
siguma move ama lakpase si Manipur da akhoi Manipur gi irang sigadi kamaina mani kanu handhan bada kamaina mating orakadoi no haibadi conflicts re ze yauriba khulai paiba singdadi adum certain hojiki list yauriba singi da adum yaurabani aduna just any Kuki tribes lakthoki ba khatang dana kamaina hak to kamaina cannot safeguard to ngam dune so is kra elaborate to answer to lacking it ai chorok pa kano kitang ama thamjerong ge ko Kuki hebo hai se even Naga hebo hai Kuki hebo hai se constitutional recognition ning thina people hai am dana te mai ge community sing de upon body ma ko sim jabana Kuki si 1777 adai do da ihan hana British ki matam da Kuki si sinare bo hai se kana mo de Bengali gi kuli haibu de gi wonthok pani haibu se adu mai gi interpretation me am le ko adu bu record ta thengna bada 1777 da koi gi Bangla kana gi Myanmar sorry Bangladesh ma phom khara hai tare ko maru ene Chittagong ge sai si dai da Kuki gi ta ku tarang do bo mayam amal lai re si phai tha jalo haibu gi report si ibedo adu ni han bo hai sine yan hai ba adu Kuki si group ama khaki pot na ba ama khaki wana te ba sidai da aina thengna jaba nungai ba thodong ko itam jagi ba recently thamanga torok ki mamang da ai function am khag yawi function jo open na te ko closure meeting ni dai da nupi macha ma yawi tribal nupi si changak pa da khaidem tam ni nang ibe manang naga ra ko gi ra na mana boli hai ai naga suna te Kuki suna te ai tangkhul na re Marmi Naga haiba identity si mokhoi myam dugi amakha oina bo honu jebai wani adaga akhoi ju tawri na khuman adagi moirang mangang adu ada mayam leidna maiti haraga pulo ite khangi dina mai tonga ma identity ka sutta ande ba sumaina sigumba constitutional recognition laita ba identity amakhakta schedule tribe ta changhan ba haiba se si asai sida to acho soibo moye ba sigi si Canada Rajiv Gandhi na prime minister ngai da koi kano na Kuki tribe recognition demand committee Manipur haiba malaram matam du ta ko matam du da moi hai ji Kuki war memorial committee haiba ne Kuki national assembly haiba ne kene na khoi political party so aram do adigi Kuki Baptist convention haiba ne Kuki Christian association haiba ne Kuki Christian church haiba ne Kuki students organization ne moi mayam jina pullaga hojiki organization semaga Kuki haiba wahai se scheduled tribe list and BU haidana moi matamdagi Prime Minister Rajiv Gandhi da 1987 da moi application ma submit tawe adugi extra copy hai tar ko aduni sora pam le se aduna la ise sigi posting si Kuki gi identity ko sakan hono si mo koi sahi dikhra sange moi Kuki e post ta tore se sidi da ko do ge da Kuki bang haidana Kuki gi language policy ma moi ong tore se khul maming oigera lam maming oigera any maming moina khunda ba famje mogi maming thona ba hona ba se irai lai ba khoina ahalama na hainar ba khoina kariya ba gaprum jingjel hai ba koi gi national highway kan da lai se 37 da lai se adu hojiti ko len no thokre da karamba gazette notification da kana ya du going khoi kaim khang de ba adi Imphal da su adugi bank adaga bank ai particularly panjaroi ko se samjana ningthem ko nai badu paiti bank on doi ni simana si won thopi culture ko moi da sang la eba sigi si 1990s da sam sang bo dina de ko 1990s da de gine ba adi oja dani me yam bajana clear wan budi thambi gre asagi hong ai ba la ai ba missing se kamaine la ke si Kuki sing ki history si ekhoi ne am chang adu da nei na su sum ti chum de moina nei ne jaba record ki matung ina ni ekhoi ne na ba natte moina nei ne jaba record ki matung ina moi gi jalengam hana ekhoi ne huji hai ri ba Kuki gi idea de hingjaba pam ba kambu se si part ani thoi eba part ani thoi si kaino de India na independence phanga matung de British sakha matung da Myanmar rom de lehubuduna eastern jalengam adaga India rom de lehubusina western jalengam go Sigi saruk singjida laiba singsi eastern digi western de mayam ama laeb si boina dum pijaba moigi research paper singjida yawbang haktani ko aina haiba nataba moigi research paper si kanoni koigi ikui dana phongi bani maming do hajarake ngamja hau kibgen IIT Guwahati do jawai bani
aduga Arnab Roy Chowdhury hina IIM Kolkata da wajai bani ani sina pun iba PS kuni thoi pan ba yam mayek seng yam phajana iba hai tare ko sidai da Kuki sing sina koi gi moina di Kuki dum hai re ko Kuki sing na eastern party ki western party lak gi posi ma yam am yaw re bo sin mo ya je bani ko kui da pot ngak tani gano gi Khadiwa me operation 1967 67 jingaran han gi wari ni na sidai da Brahma da ne wen lu singa Lalo Bokolo, Torbo, Kono, Tanto Piruari, the Yare, Tantra, Western Zangaini. I think in 1995, the military sponsor influx of Burmans into Jalengam, I see you, Osona can give military Irangi Karigala, from the Zanga Quagini. I think Mogi, gonna say, democracy restoration, don't know say, state law and order restoration council, Sidi of no Ivan or Iran is from them Tantoreva. Sina Tantroque Marmzikan, the 1990 the Kuki candidate Ama, where you election guy, MP in Guy, Moi Bramagi. Aduna Madugi Waro with the Tantor with the Hosham, the Silky February never, 1990 is we did go. History that this am till period never. Adegi 1999 the environment invasion Haimoina, sing the labor Uwa Koktok with the Sonagan, like from Maiden Lapa. Adegi Tamanti Dam construction Saba, Tamanti man Marunginico. Sabo di NHPC na sa Torga Sabani, India collaborate Torga. Ada sidejo 70,000 acre gilamji loan kokto na kulum posit antor ko digi si antor e hayaba. Si ay koin haybanati moin hayjabani ko. Adegi teza tung kyau land absorb an haybam siawi sidida acre lising 103 na loction gre haye. Adugum ba si su antor e ba. Sumana sigi pot mayam je sina punjelakan ekoi influx tholok je. Tolai pochi ekoi state sina India government na madu refugee ni haidana identify ta hogre madu ta hogdom na kedo ke da magi happy manaba community sing madu da sankhela community tu gi marum da moisi recommendation talak budune ba ada itu da ekoi shiki kambu na yaning de su mam yaw si ekoi na bi thado khoktan yaning da brai bo mar gi group na su yaning de ba openly si ngaran han te ba mar langbhan hai group amana su tholai ba tholai ji kari gi no da makhoi gi lejaramba sakthung makhoi khudong chabado amaduna sankhela amaduna mulakadoine akoi na badi gano makhak tongana gana badi pai haina re ko do hojide do openly discussion to bu yaba yadaba mayam su le re ko ana asigi posting ji yenkanda foreigner ne haiba so called foreigner interest ni manadre dana moi ko khoi gi interest dun khenari ba adigi lebak lao khenari culture khar khenari adigi kare ha tare khoi da nationalism go khalum lon khenai ana sigi put khenabusna makoi na sidi yansala kanda makoi di huji su khulai ba ai khul maming du ka ore ngarang na dai bani more than 4000 huji su khulai ba lei ba ko gi Myanmar le chen sila ga Manipur gi ko gi kano budi laisho ke sing gi kendro ba kano sida area sida da border ga nak na moi je han hini di hai adu guarantee kana su to Kamjong district ki manung chan Kamjong gi manung chan adu kana na su madu guarantee to ngam de ba han hini di hai more than 4000 hen lay ba ana sigum mayam sigi sangchalak pase sigi sina mo kai roge ekoi gi sida geopolitics ta chauna challenge la e che huji si ekoi na sum khangja ba ekoi na sum uzaba da maximum number of ekoi na so-called Kuki jo mar hai tare ko community mayam ja sigi people sing che hojikti peace pame maitei singa lo dinaraga moi business ki kari gi hingbagi education gi health sector gi everything to the moi share to pam bodo hai ba team ji gi khulai pai ba singna disturb adum de web adana mo opening ngam de ba adana ni akhoi na bodi moi gi honorable MLA tara da akhoi na blame di tor je moi su khulai pai ba singna control to gi bani na openly to ngam de pu am yaw ri oza du ma di lei re aduga swice the convincing oiba kitang wapa ama haiza batara gadi hojiki separate administration tana honorably ba duga mogi aspirations hagat pada yamna achobo thodang loriba singi mogi clan mogi surname jeng batara gadi ayamba hojiki gen hawkip or sigum ngak to oibani na moina di achobo thodang lori haidi sigi separate aspiration gi damakta sigi separate administration je moi many years back to leram be ayo openly di 2023 gi me hongi matung de khaktane madugi mawang de ji moi ji kano ne ba amaga adu amna coordinate tong da ba
kano hai tare mai mai gi identity da hingna bo hona je bang hakta ne adubu 2023 sida aikoina irang ma thokre thok irang sida mi khudumok si emotional integration ko sagan abo hona emotional integrity sagan hona da ngasa gi cookie ebe nomenclature je sina da ba yarak tre natraga ti thadok da ma da jauk da adu da da pulo hai du kanam yaning da mina cookie ebe post da sagal kan da makhoi si akhoi ga leimina bada nungai ra roi haibana jingbo adu budi politically bagdong tong na bani da adom la ga separate administration post la ineba moina budi separate administration si sahi kya imande leire hai adu sum kanu si yang biyo moi gi history si yang biyo moi gi history sagal 1990s ke dai de kaktene sigi post di khoi loi khangoni adu ga moi gi sidai da yamna sa se sam na ha da ai nga sai document la masu yang jabani KNF ko Kuki gi kanoni lalo bar loop amagi maming ni KNF si kano da Myanmar gi mol noi habsin khaline si koi dribagi kano ne ba mol noi si ke doge hojikti kangpu pire su mol noi maming sama da ba khulle aduna ni magi bank politics ba ma tawre haije agi mol noi do si de ko mana halaga si gi ji sahi kya mang de lerak pani habi anab dune ana sigumba pot mayam ji moigi kano si de yam kan sana jari ba ana tasengmadi jalenga wai ji freedom of the people in their land haibane ba masigi concept si keno gi president PS Haukip sana 208 sagapa gano dune ba ar moi dis mana mi khak khaktana intellectual oina toraga sagala podo loina mang nei ille loina mang nei ya ba akoina so called intellectual si yam manina amagi do amana yaningi amana amagi yaningi haibane chingmo mayam su le ba ana laidi akoina yengba yari si Myanmar rom degi sangba tongan ba isu singda tongan no tamda sangi ba koi so called refugee ari moina bodi koi Kuki masini koi jalengo gi partner hajer ga su India natba mayam je sina koi gi demography da geopolitics ta saunga challenging kano makla ayaba anas aduna ni hojiki Iran ki lotion ge torgo lotion be yadan le se moina su lotioning ba akhoi su lotioning ba aduga sidida kana goma community ama khana natraga atopa community na hena kana ki pot mayam yawri se mayam haibu ani Kuki jo mar community kamboji business fan tawamdre maitei business fan tawamdre ala area khara certain area khara imphal gan na khara sidida business establishment je atopa campus na fajana tawrebo ala imphal da leiba business ki hab pairiba mapandi lakba Manipur ki origin na taba koi Manipur popor ga su koi ki keno hai tare ko nan local na taba singje sina maximum kana se finance to bire pot litre su pot ha dare paisa ko no lokhale imphal piba mamandu atopa city du da atopa town du da phangale ana sigi pot ma'am je both communities na hoji realize to matam change bo mani keno da moina puthoi ba sumji tu ekhoi meeting leader di sumji chi phajan se paje meeting khadane living reality maitan meeting ne am sina bani sing meeting ne am sing ne sina bani ari meeting ne nami bangari ji moina ya ma cha bani sigi pot ma'am ji lon khami ba adigi ngarang na da koidri satra mayam ama moigi paikha yaw ngam de bagi yaw khudong cha ba leite bagi moigi awa ba mayam do sahi ani si moi khanga ju hojik te makha ta na khang ma jingam tre ba moi competitive examination sing koi all India level la kari thaning bodu imphal la thaja ba ya ba through imphal jasera ga pasha sangoi da bodo madu ge mayam do loina mangal ba ne ana sigumba mayam si yengba kan da di ngasai gi mapande lai sing dana ma khoi gi benefit loina na ba hotna ba da sigi khorong ja mayam si mang dana ne ba jigi akoina Kuki jo mar hai ba kanglup sing gi marak te gi makhoi ji kano digi lokthok da ni hai bi demand ama lai je adubo simak lokthok ga khudmak ta madu khudak ta madu mek kano tongni hai bi natte akoi gi khwai maru oi badi hojik si sing kairaga yum da hanjin ba yada bai tanja du ni aduna hojik si yum da hanjin ba ya bai film ma khak sagalaga madu gi matung ina makha ta badu kari kari taw ya bai ge hai do si yam diplomatically tawam changi khudak te ta git ong ta namage ta taw bu sia roi ba manje kano da magi community duna even kano tawri assembly da bo puthona ga leisio kai sing ge da refugees sing na khoi gi original kamu da smain to bire du to bire mayam mo tawnari do adubu thabak te on thok di ya de dana aduna ikone yam na diplomatically yam hai sing na masi kamdong na loisan ga da ge hai do adudi in the hands of politicians lere politicians sing to ga doni aduga ikoi gi civil society organizations da khoin appeal to janing bedi media da sum panglang lang bana ta
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯚꯨꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 342ꯒꯤ 2ꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯂꯤꯁꯇ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯅ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯕꯅꯦ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯁ ꯑꯣꯔꯗꯔ if any change if needed in the list appended to the president's order that can be made only by law of parliament and yaurine atopa kanamta sunga maroi supreme court ki order laigra sidida challenge to ba adu hapsan ba ada hapsan ba ya ya de challenge mayam leba adu challenge mayam du da ada supreme court ta gi order sing du na inang nang na tripura ge su case ma dum laibane sumaina hapsan ge si la li kana to ba adu ko jiki kana na tar ji supreme court tar ji masidi parliament na law simaga to godabani haiba yang clear bom changi ba aduna ni ekoina Jual Oram Hujiki Tribal Affairs Minister was here. I said, approach to Sikano, hide the man Madugi Pot fully convinced Orgadi, man cabinet Putoga, cabinet approved of Virgadi, Madu Parliament, Putoga, Parliamentary, Amendment Ekama, Shamon, Pastor from Jangiva, or the Parliament, like Poloma, sang by the element or Sangrini, Amuk Emento Toga, Amuloko neighbor. I read that the Council of Minister in Gisa, Shigi, Ayawa Changi, Sidadi, a Kugumbagi talk. अरे कोई शिवसो की थाना इन में तो करो वागने बा मुझे भूपेंद्र थम्बिदियम जमी कोई ऑनरेबल एमपी सिंह सी की खुदांगदा कोई ट्राइबल मिनिस्टर से ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर से फजना कन्विंस तौर का फजना फमिनरगा मान फुली कन्विंस तौर बा अदुगा ngमगदी यूनियन होम मिनिस्टर बो उनर वरी सरगदी सी की पोसी अदम यागने खाली अदुगा सिदैदा अप्रोच तो कांददी एकोगी जियोपॉलिटिक्स कराइबा अदगी सोना कांदा कई करी वरिबा मयामजे सी याउनो पुसिनगदौनेबो adu natana akoina moisi lokto udang haibida political party is the political party ni na sasagi any kukutai to have a major political party ni lokto major political party ni political party is politically interest the thau into weba ana sigi politically interest tabuk to busi tawdana reality to sini manipur gi leiba kanglup naiba irang am kak sagal ai se sigumba mapa nagi sang pa kambu sina maning de illaga tawbani local lejariba ethnic aigadra अखोगी स्वाइदा हानदगी लेहराबा सही क्या लेमिनारीबा कांबुसदि याउदे हजेसमा हाइगदवनी अदुगा अमगा या नुआइबा अमतगा इतम जरंगे कुकी से कनो खत सही 1947 सही कुंथ्रा मुक्त ngaire दना सिजु माइगी ममिंग नोमेनक्लेचर थोलक पसे नाते अम अकन से कुकी is living in India is only 30 years हाइना 1947 दा सिकनना Lutin Chan Kip Gian Kobamna 2007 gi August 31 the Fong article of the Yawneva. Mahazi the cookies in fact live only for about 30 years. Subjugated under colonial rule that ended in 1947 and Mana Iba article Kip Gian Iba articles in Karmachahi 1930. 2007 August 31 the my 1947 did not fulfill the dreams of the Kuki people and Maming Thon Maneva. Adorgadi Moy Masana Yazari Heavenida, Kuidri, the Kuidri Masana Yazari, Kuidri Kambu to come down to Kamaichang, no citizenship, Kamai Pirino, Kanakana authorized to give high minutes woman and do Queen Yangoma Changiva. Madu Yang Mudu, Hayang, Yangoya Gaduna de, Adu Matam Jangani, Madu Tabo in the Tawam Changi, Aduhan to Wargadi. Poto ayon matam chakranebo adana hoji maru ridi koi settle han tong honoba aduga mathang tawuna honor bom changi matam da ano bucham kanano changi ji kanano kamdong inthokani kamdong na tanthokani NRC kamai tawni NRC ji koi state da tawngam bra ngamdabra mayam ama tholane ba dordi ana adu mayam diam taha dana koi ne media da pangla ola bu hoda union tribal affairs minister se Sideda Queen and Kamdona Kamana Taxing convinced Stone away the Moktas articles in Jumayam Putoga, Honanamka, Taxin, but the